BJP ki MLA amtang haibiro khoi miyam ga loina chatlage ngasi di ai resign tawjare ai Narendra Modi ki silence ai bear taw ngamdre this silence is deafening and this is implicit as well as explicit sigi aduna ai di pendre haidana BJP dagi tuoni ai MLA dagi resign tawrani ai miyam ga ngasi dagi chatminarani haiba MLA amtang buthopiro aduga ni khoi gi ngasai gi ngasi magkari ba BJP ki kaino jena conflict si Iran jam solution mangam draga aikoina next ki general election torok matamda karamba hope ta moida vote firaga Manipur se amu hanna restore torokini idea of Manipur se amu hanna chela khini haibase aikoida kamaina tawduino ari amu singda mu yengbiyo ba singda ju unprecedented margin da Alfred Athana kari ne ba moi singda di ticket bu puthok ngamdrini kaino bingamdrini candidate bu puthok ngamdrini NPF to in a support to and Toraga to give a poor never. They do the Nimfu Gadu Ching the MP give water candidate Puputongam dava BJP na. Other than I 40 is a Tampaki 40 movement to Evamo. Madugi put to the Miteno and Haragari Mang the Mangratan Vira, which hunting Haida and Ekanodati, English Taragana. I did not talk any Kajayo. Okay. Huziksi, I think infrastructure is a major. Okay, I be. Both see crisis is a little like a Pate. Huzik infrastructure development in Yang Manipurgi, was it President Lula is in February? Katani. Manipurgi, Huzik Lambia Matang, Governor Mamang, Chief Minister Banglo, Mamang, Natava. Lambi amtang puthok biru oba gari phajana thauba yaba ai di car ko pe nan ising chaw budana khoi gi level do luit mana re dana thoujin ma ai gari do Facebook de hap kat bani car ko pe ba kan makha gi yai dana ta taw aduga huji unprecedented crisis ma da mu flood lai re mamang sahi de flood thoi prevention ngambra si government jina andak mu thoi ngamde ko adigi karamba major project Manipur ki namang ta chahi tariat chita tariat dum haige mamang di paraga karamba Manipur ki project amtang simadi miyam mamang da concrete oina lay ba simadi ai khoina pura amani haiba amatang puthok piro ai di ai wakhan di lay ten lojai ba ko adigi Congress government matam da loishalama ba hoi Congress government ju si ki jaga je ai ju kitang moi ki ju critical oininge loishandana thambiram bagi ISBT se building oina only process kar toro sanga bu sanga ra mabani adu ju loisan na sanga ina kar issue le ngi Congress patum da ada ISBT ji huji karam bhibam dale adigi secretariat se akoina aina Congress ki honorable akoi gi hani gi chief minister biram bai bu bi gi matam da leiramba building block ki structure to khitang budi kana tawi koi secretariat se I don't come to let me tell what was ever. Okay. Could you put them chapman and lay? And the gi Makata, but I quickly I know Zabada footbridge among each Harris among I ever. BJP Tangi and Bakanos. Midman the Uwayaba, Miam the Uwayaba development, I footbridge, little flower is finest harbor, Kashampaki, Jansan Damatoriba, Governor Sigi. Kang lagi tu tahu si dang kak aina ujaya. Okay. Aina udah budi lenom baju ya iko. Ado infrastructure dah fail. Development road ki lady bapibam, mari flood ki, pura complete failure ni apa. Sigi whole complete failure sih dah nimfu kani ana ngasi claim mungkin tahu sih. Ngasi basis Kamaya high bazano aduneba. Okay. See, I don't research the way I need. Okay, was Mamang the Suhabatare Kugi
crisis ne khorok padagi so hongnai khogi BJP gi leader khogi Union Home Minister Amit Shah na phongdo ki statement sing da dum contradictory statement se dum phongdo ga su lai bani but lai ba se hosiki khogi constitution a pi ba khogi rules sing se khogi phasana nga abra BJP government sina Manipur da habagi question ama su yamna chawna lai bani khogi constitution na thaira ga lai bagi pot ama khak su lai bani aduna hosik lakador bi election se dam khogi absolute majority fangani habagi pot sida khogi mamang dagi so hongna khogi conflict sigi matang da ba tare praja singi mindset ta so hosik kari lai bi no have so so chingna ni ngai ba pot am khak su lai bani phongdoi ba wafam sida oza kamai ni mi ni ngasi je moina sang khogi subjugation of constitution have tare moina emergency era gi amaka khuji BJP gi moi office se kari thambal sanglen ji da tawri se adu uji Manipur gi context ta yeng se ba ko Manipur gi context se masi khogi honorable Union Home Minister Amit Shah na on the floor of the house kai haye da Biren singadra na hangbada khogi former CM je singadra na hangbada sillo na demand to mo opposition gi lawr ku matam da man on the floor of the house kai haye da kai do bui da makta Manipur gi chief minister sindoino ma di yam hai bi yam illi hai chief secretary sindu e khoina he didn't say anything e khoina security advisor happy ma kaim hai de DGP e khoina happy kaim hai de hai ado ina laksening ide uji Manipur gi crisis se level ama da di law and order ne law and order is a state ki subject ne now state ki subject oi ba state ki subject sibu mai pu na chen ga dori ba mai pu na pu ga dori ba DGP chief secretary adigi security advisor or pum soya ba concern jing ja center da gi state ki chief minister ki khut ti home gi ke ro punjal laga ma habse lo ma mu lo thu ona center da gi dictate to rak pa sa si gi si society constitution si subjugate to gi khwai gi chaw khudam ne adu ra di huju na singa sima ki thoi sina nei na draga dai koi ta chaw bon zo hai bi huju Manipur da thoi ba current crisis si India hai si koi federal structure ni federalism the base to kai no ne yes adu da si federal structure je thugai ri se state ki residual power loi le adu state ki power je loi lo thuoga state ki law and order subject si state ki exclusive domain ne sidai sida center de gi na hapa aga state ki makut punjan me se cd nei na da ba aduga 1970s ki redundant oi ba relevant oi dra ba pun amada stuck to le be se masi ai wakhan da di wakhan si thok ta ba gi yam chaw khudam ne adu sima le jare aduga koi gi 40 kani hai ba se masi ai wakhan da di masi gimmick ne political gimmick ne hawks ne ba optics ne rhetoric ne ba rhetoric ta chat pagi concept si da dum nei bu di sunga yaro ba uzi mamangi koi mayam jo hai bi gre parliamentary constitutional election se koi ta chawru bu di hai bi assembly election ga parliamentary ge no ji gi kitang khenai na ado ai di handak ki parliamentary election se masidi assembly da gi hen na bu thawai yaw na tawe kai no da ani thaga tai hat ba ni na sidagi ani thaga ta ba da kai no thok ka do wi phimam nei ba ni na hadak ki parliamentary constituency gi election gi result se result ki to ga ngasai gi process hai tare ko election day da thoi ba thodo nomoi caption liba adigi threaten doriba ra khoi election jira muscle power scenery ba gun power scenery ba money power sigi whole thing je set se yang aga da mamang da among thong ba thok khidriba parliamentary election sing da ta gi da ba mami ama kha handak ki parliamentary election je yam chaw na tai ba adudi madudi ekoi na hangdra ju khangi manam di congress ki di MLA manga khatane ba hojik su manga khatani ado ma BJP gi di MLA contract thoyam na re JD ri chongin do contract rate ram do male I'm subject to correction ko 37 MLA na
hoi moi LI du di tu osing hatan 37 MLA na vote khoma matam da aduga 50 aduga Congress ki manga siga 5 versus 37 ne ba adu sida is the muscle power money power city karam mana seasonaram doino du di ai panjara ro ge ba ason mana di sina ba ngamoi kan mana sina ka doini madu season na hanagi season na riba mami ta ki da ba muscle power money power se season na unprecedented margin da vote lakh amaga lising mapan ga chanipan amada koi honorable MP angomja bimul akoi jamna magi nearest rival thonozum Chandrakumar Singh matam du cabinet minister urine mangondagi helaga kari ne ba sigi 1,09,801 gi vote se kari gi nong 11 hoire no haibada akoi gi total electorate se lakh ni pan gatane ba aduga Varanasi dadi lakh sida suma double le oramani ba ada Varanasi gi koi honorable prime minister Narendra Modi gi constituency sida board le papa matam da Narendra Modi na magi nearest rival gi heli se board la am lising tra tru khatane atuk chaw constituency to the prime minister na board la am lising tra tru ka helaga oja bi mol gumba oja oina lejaram ba mi amana cabinet minister gi lakh amaga lising mapan ga chanipan ama hen bai ja public na kari khali ge hai bse BJP na khambi bam thoe adu tari nga sigi 40 kani haina laure ise madugi reflection chungyaw yaw dun law boni na lojai aduga kendra koi assembly constituency kunthra ga ni thoi ta pakisida kunga marida kainona ojabi mola litawrine aduga nipan mapan sidana mu koi sarvasantana litawrine adu ragadi 37 na khoma du na vote yam phang mana te vote moi manga khana khom bajida khom bagi tu oga public ki kon adu handak ki gun power seasoner ju money power seasoner ju muscle seasoner ju ko handak ki public ki awakening ja this is word yam thagani ngai wei kai no ne mo khoi handak ki political consciousness adigi awakening ama khak lai se koi pesa ni yaroi masal ni yaroi time for change sidai the change ta hodra ga ai khoi je sunya yaroi hai bagi public ki kai no madi lai ad handak ki parliamentary constituency sida masi madi yam positive oi lai okay ai mathang da ki babu no sung sai bi khre ki local body election che koi jai kya nam sala kan da tau da na la abani adu itara ga di 27 da election hari koi 13 tarahum doi shu ba Manipur state assembly election hari but masi so koi hauju si se center amadi koi gi state se da so koi gi assembly se dissolve to su na te BJP na pala ga lai ri ba ponam khang ne koi gi lai ri ba governor BJP government na tharak pani koi gi lai ri ba mayam se koi BJP government ki oi ba point nga tani adu itara ga di center su pai ri local body election su tawdana duma pangthokna BJP na namsalaga thamkhrabani masisu constitution na thaiba constitution violate tawba makhak oidoribani adu itari 27 gi election hari 27 gi election su koi khara pagi chontharaga thamgi gadra habagi akoi praja singda pakhat panungnang ba ma faudabadi nate kamai thamini ga koi gi local body election ga general election gi kitang dikherani ado local body election si hujik se high court da khoi hujik subsidize na lei aina so am kana ka hena adu gi jaga du da opinion su ai phongdok chaning de okay aduga adu hoi kaino ina adum yengbada mi election tawraga khanga do mayam do executive order na tawraga administrator gi type da hapaga tawrak padudi local cell body haisi sai local body sing si magi grassroots level lagi democracy gi ethos to hingat halaga miyam ji grassroots level lagi magi hek laikai gi level lagi hauraga ward level le hauraga democracy gi kaino si chalan je na haudok pa pon ne ba masi koi article 242 to 243 or one constitution ki if I'm not mistaken adu masi gi adu tar di constitution gi provision ma pura violate tawraga ne ba tari order se moina order ma thuaga administrator mai apam ba sana hada hujik si aikoi gi lekai gi haire sine assembly constituency du gi MLA na hand pick tawraga ha pe ba adu order di democracy da di executive order si always subjected to judicial scrutiny ne ba
aduna madugi potu yade no high court honorable high court of manipur do huju pending no lei nahan yam sang ne hearing to we ai taze aduga koina ngasai aina haijabse huju chai ani endele koi irang se ngasi bo koi palel lan bangamdri keno kangbupi sekmai loire koi ri phayeng makha chat bangamdri arna sigi situation sida Hoji president rule lady sisu kuigi saigi BJP ki haijabatare kuigi fake account holder gumba khara thuoga idi muije minions na haini kuigi minions khara puthuoga congress ki manga aja ka taishan bane president rule apase president rule no demand to udagi lae ka hai bane president rule is union home minister na torga governor ki recommendation tor lakha to put ne governor jo BJP ni union home minister BJP ni chief minister jo BJP ni sitakari jo BJP ni atakari jo BJP ni adu congress ka maina landoi no ada koi ne loi na khange haidi president rule manipur la is in fighting among the BJP legislatures moi masen da chief minister adu winning ba cabinet minister ip da ba mangi bi ba ana tawna ba dagi ne ha ada now huji si ain ga saija budune 32 plus 5 37 BJP MLA ne ba atai elai ji ai thamjar roi ge yankai manga ne pulaga de ada now 37 MLA leiba BJP huji ki BJP legislature is the government form to ngam da base when sagi kaino da di 2017 da di kuma thoina bu form to ri ne ba aduga BJP gi yamna distinct oiba moi gi character amana governor haiba post ya BJP gi rules the misuse to was ya ngasi mugi India da unprecedented ne ba Maharashtra da ahing da government was lawrim ni popular government ama thukai raga adagi Uttarakhand da governor rule Congress government je thukai ra na Harish Rawat orangani chief minister se Harish Rawat ki chief ministership si thukai ra government ja aduga president rule thamme na adugi president rule si Harish Rawat na Uttarakhand high court ta challenge to wa Uttarakhand high court na president rule se illegal ni unconstitutional torga quash torga hani Harish Rawat ki government ja restore to wa madugi mahijim kai do we sai constitution gi hatiari ru ni ko constitution hat pan numit ki moi eno juni laksare se president rule thame president rule du kae KM Joseph ko justice KM Joseph na kae ko mana let to go bien samana adu kamai to we adu ki president rule si kathalu budo adu kathalu ba judge ya supreme court ki elevation gi amuk lakpa matam da magi file se chungtha tha doktre KM Joseph se adu supreme court ki ni ngai gi judges ki kaino si primacy je han gi leibani na amona recommendation retain torga di hapak ta yati hapa ka dam kai doge KM Joseph ki seniority se judge ahum gi punna lakpa da mar maning dong thambire ada hujik ti adu thok tana wana supreme court no ina tare recommendation han ma duna senior we ga dong ne adu ai do duna judiciary gi separate independence of kano se koi gi separation of power hijab tare executive legislature and judiciary gi si gi scheme si thugai bai je sangbidan hal ina tru adu hujik ki KM Joseph is a classic example aduna simba incident mayam na rai panjaru ge ba aduga hujiki contraint thoi contract rate na government form ngam de aduga form to da bida hujiki president rule thammi cha BJP matam dani state BJP ni center BJP ni masi public ki mandate contraint thoi ka han ge ba public ki mandate cha ikai ba pi ne insult ne ba masi bhayeng public na bhayeng na vote na sala ka na kaurak tra ga din nimpu ka ba tu o ticket lem do rim ne ticket muzik BJP ki ticket se ai lem ga ran khan dale ba humpu ticket tha bada kun gum tor ga nimpu um lem na ko awna ai hujib ji yo khoina sidai da ai na nimpu ka ni na khoi claim to tool claim ai ja ba tare ko masi ai kari basis ta tori no hai ba se ai ju understand to da ba jaga yaw khale ba ngai sum sigi topic sigi rum gari thok thom khalak ba si separate administration na ta laga manipur ge havoc am ka me hem am ka sahi ani ma khai ani si la alai cha
BJP ki Yes. MLA tare cabinet minister ani yauraga demand tor padagi neba. Now question namuna mo cabinet minister sa lauthok pa haibasi chief minister ki prerogative na doctrine of pleasure na cabinet minister happy na ba na chief minister maning koi nari sine MLA khara man hapangam manina lauthok pusu ngam thok tor de. Yes. Now kari ki lauthok sin. Yes. What is a quid pro quo? Adigi mo BJP ki MLA manga se moisi party president na BJP ki party president na ngasi phauba party ri lauthok ki braba khoi pong chung tham bi joi de mangon de victimize to ba kaino ba thoi ra ma wen lauthori ne ba ilai na yam lai na process ka to tong da bi adu mak so ga khoi gi civil judge junior division court amana illegal way na lauthok ki ba ma le ko na len voi ne lauthoi adu gi expulsion order to aina haijabati ngasi phauba party president na noina sigi separate administration talaga Manipur have create tori se because of this I should not take disciplinary action against you. Yes. Aduna noi ke ai party ti tan thoi do man kai lege na hangado ba ma ari cabinet minister gi ngasi bo drop tok de ba drop tok dring da dum CM chat CM minister chat khre bo jikse aduga amuk su yeng ba ya bam na ngasi phau bo gi ai mamang dum pandi panjara ma ngasi bo chai ani gi May 3rd 2023 da gi thol iba Manipur ki conflict se sidai da BJP ki MLA amtang haibiro khoi gi miyam ga loina chatlage ngasi dagi di ai resign tawjare ai Narendra Modi ki silence ai bear taw ngamdre this silence is deafening and this is implicit as well as explicit sigi aduna ai di pendre haidana BJP dagi tuoni ai MLA dagi resign tawrani ai miyam ngasi dagi chatminarani haiba MLA amtang buthok piro aduga ni khoi gi ngasai gi ngasi magkari ba BJP ki kaino jena conflict si Iran yam ta loisan mangam draga aikoina next ki general election torok mutamda karamba hope ta moida vote firaga Manipur se amu hanna restore torok kini idea of Manipur se amu hanna chela kini haiba se aikoida kamaina tawduino ari mu singda mu yengbiyo ba singda ju unprecedented margin da Alfred Athana kari ne ba moi singda di ticket bu puthok ngamdrini kaino bi ngamdrini candidate bu puthok ngamdrini NPF to in a support to Orient or to give a poor never. They Nimfu Gado is sing the MP give water candidate Puputongam daba BJP na. Other than I 40 Tampaki 40 Mugam to Evamo. Madugi put to the Mitain on the Haragari Mang the Mangratan Bivra, which hunting Haita and Ekanoti, English Taragana. I did madu tagani na kajayo. Okay. Ana hujiksi adigi mu infrastructure ki to mahijaram ki kitang. Okay, abi. Buat si crisis ito loi chatlaga su amu phatte. Hujik infrastructure development yeng siya Manipur ki hujik president nu lai sini February di khatani. Manipur ki hujik lambi amatang ko governor ki mamang jiga chief minister banglo mamang jiga nattaba. Lambi amtang puthok biro ba gari phajana thauba ya ba ai di car ko pe nan ising chaw ba dana khoi gi level do luit mana re dana thoujin ba ai gari do Facebook de hap kat bani car ko pe ba kan makha gi yai dana ta chaw aduga hoji unprecedented crisis ma da mu flood lai re mamang chai de flood to e prevention ngam brasi government jina andak amu thoi ngam de ko adigi karamba major project Manipur ki namang ta chahi tare chita tare dum hai ke mamang di paraga karamba Manipur ki project amtang simadi miyam mamang da concrete oina lei ba simadi ai khoina pura amani haiba amatang puthok piro ai di ai wakhan di leiten lojei ba ko adigi Congress government matam da loishalama ba hoi Congress government ju sigi jaga je ai ju kitang moi gi su critical way oininge loishandana thambiram bagi ISBT je building oina only process kar toro sanga bu sanga rahma bani adu ju loisan na sanga ina kar issue le ne Congress patum da ada ISBT ji huji karam ba phibam dale adigi secretariat se akoina aina Congress ki honorable khoi gi hani gi chief minister biram bai bu bi gi
matam da leiramba building block ki structure tu dei khitang budi kano tawi koi secretary se ai jum tham thau lambi thau bu du je ba okay khunji bu dum chap manan lei adagi makha ta ba da khoi gi aina uzabada footbridge ama ni sari je mangai re ba BJP gi thangai seng ba kaino se mid mang da uba ya ba miyam na uba ya ba development ha ga footbridge ama little flower ge swaida sa ba ka champat ki junction da ma tawri ba ado governor gi si gi kangla gi da tawri si dang khak aina ujai ba aina u da budi le number ju yai ko ado infrastructure da fail development road ki lady ba phibam mari flood ki ari pura complete failure ne ba asigi whole complete failure sida nimfu kani ana ngasi claim am ko tawri che asi basis kamai hai bujano adune ba okay si adum masi research to we hani lo okay am ngai se ai lo shu for the same ngam drisina takpadi khoi gi political game political drama do ora oi ga dori bra habisini oza Chandrakumar lo shila padak mai thamininge ki ngasai adum aina mamang da khumjagi du adum masi reiterate to ya roi ada ina sum ngasai IDPs ki concern si khoi gi ngasai MP khoi gi honorable MP ozabi molgi keno sida kan strike to ani ozabi ngarang gi khoi gi hanagi khoi gi minister biramba khoi gi Sri Bisurjit ki keno to ai ta jare sum yengjabada ko he is more like an opposition leader ruling si kanana to no moi si khoi gi hallucination de leibagi wangang oina du minus uzai ba ina adi government pyramid ji February bo koi pyramid ne moi pyramid ne ba ada opposition gi role le ji karino sai haibi gre opposition role adu kanu da koi ozabi mon ne to hek pan bi legislative oversight function ne koi gi government na executive function ji koi lala akanda soire har kana thila tak na bane yes ada huji ozabi mon IDP meam hanjalani haidai haiba aina sum yengjabada government ama leina adu double engine government ngamam da pur ama MP ama adu member of parliament MP ai je relevant oi khanga ise manipur gi prolong history sida MP bimol gumba ma lak da gine parliament maitai MP amana manipuri MP amana khoi sa alfredni sumaina pure nik khai ngang ba yai gai jibu hanak ki episode se nataba karam bi episode oi gene mamang na MP mem sa kreba ai maming matha panjaroi ngasi gi laiba khoi ozabi mol gi adaga khoi Sir Alfred ki makhoi ani gi MPC bhai tare ne ko sidai sida parliament moi gi space am ka kalaiba parliament khoi manipur hai si lai we are relevant you cannot take us for granted peripherality da marginality da khoi hinan bayar wai haina khoi existential question am ka to ri ise moi ani lei bagi ne ada sigi congress ki oiba MP ni sina full swing da work do ringai si da som da IDP hanjalani haidai som da mu kai hai ai si maming chu panjaroi Facebook account da BJP ki keno ni ojabi mul na vote kara kai do no BDM ma transfer to ngambrani hai ba adu eta di BDM ma transfer to ngam de na moi na su allegation to ba aduga IDP lising phuji loi displaced to raga tawam ga do thabak ti kaino internally displaced persons sing si chuchanpur leiba mitai leiba mayam du leikai du da security full swing da security na nga aga thamaga law and order control to ronga do ne aduga mo adu dina tadana IDP sing do ina mo thangdu ma phama thangdu aga sigi poche tana na sin bra boi khangale hojik metaphor am kha he khoi gi MPP mo la season ni manipur je kai re na khoi gi mingjen gi khoi metaphor je khoi gi frame je da mingjen di yaw ba a mingjen le joy long nung gu ma thu ma kana joy long kai ra ga frame du khak le hu bam le na ko cha ana madu gi
metaphor do ne manipur ju je ekoi keno ekoi ching da chat pa yadre moi ne je ekoi lak pa yadre koi gi kuki ji nau sing na su som da lak pa yadre ekoi ne su asom da chat pa yadre aluga officer sing ju ngai kuki gi official sing na kuki gi rom majority ta ba jaga la le mai dei ne som dong lai adu ga di separate administration ga ja mo na di ai di masi officially na traga ju virtually di oyen greba kanana because of the failure of the past government adu gi sai ta chawu nu hai biram maduni fail state ki mai lara ba khudam ju jing manipur ne adu si gi fail state je sibu si preside to biram ba ngasai gi kui hana gi honorable chief minister nongthomam biren na asi claim to riba nimfu ka ba gi claim se asi ai di to honjaning de ana tain thamja okay